大家好，今天我们来一起学习汉语和越南语。Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng học tiếng Việt với tiếng Trung nha. สวัสดีทุกคนวันนี้พวกเรามาเรียนภาษาจีนและก็ภาษาเวียดนามกันเนาะ你叫什么名字你叫什么名字 bạn tên là gì bạn tên là gì 我叫敏成我叫敏成 tôi tên là Minh Thành tôi tên là Minh Thành ค่อยมีชื่อว่า Minh Thành ค่อยมีชื่อว่า Minh Thành 你今年多大了你今年多大了 năm nay bạn bao nhiêu tuổi năm nay bạn bao nhiêu tuổi ปีนี้เจ้าอายุจักปีปีนี้เจ้าอายุจักปี我今年23岁我今年23岁 tôi năm nay 23 tuổi tôi năm nay 23 tuổi ปีนี้ค่อยอายุ23ปีปีนี้ค่อยอายุ23ปี你家有几口人你家有几口人 gia đình bạn có mấy người gia đình bạn có mấy người ครอบครัวเจ้ามีทั้งหมดจักคน我家有6口人我家有6口人 gia đình tôi có 6 người gia đình tôi có 6 người ครอบครัวค่อยมี6คนครอบครัวค่อยมี6คน有爸爸妈妈姐姐哥哥弟弟妹妹和我có bố mẹ chị cái anh trai em cái em trai và tôi มีพ่อแม่อายเอื้อยน้องสาวน้องชายและค่อย你现在做什么工作你现在做什么工作 bây giờ bạn làm việc gì bây giờ bạn làm việc gì เดี๋ยวนี้เจ้าเฮ็ดเวียกหยังเดี๋ยวนี้เจ้าเฮ็ดเวียกหยัง我是服务员我是服务员 tôi là nhân viên phục vụ tôi là nhân viên phục vụ ค่อยเป็นพนักงานเสิร์ฟค่อยเป็นพนักงานเสิร์ฟ ta chia sẻ huy là mà mọi người học biết chưa